Shabilesil liqaqua Jesucristo José Baón San Juan. Lish María tohquan chishkat limuqlebal yo chichapak utnaq yo chichapak tishkutsubri chilok sali muqlebal utkiril kuibeb li ángel sakli raqeb qohqoke barkui kihilebak li Jesús junchish xolom utjunchiroq At ishq anak nekatyabak. kichaqokan utkishchire Xpanak xexoklin qaqwa utinkaninaw parte xexke. Nakishtiain kisut qisirib chirish utkirili Jesús shaqshoran abaninkanash naw naqaan li Jesús Atish anak nekatyabak. Ani nakasik. Chuush kresh ban li Jesús Saishchorish María naqaan laj idol akwin hokan nakishchere Kwa kwila achet kamokre kikwe barshake utla into xexokchaq. Kishchili Jesús re María. An kisut qisirib utkishchere sa atinobal hebreo Rabuni. Naraj nashche at solonel li Jesús kishchere Minabay. Shpanak toh makining takerik in li chukwabe. Atyuk wangke kwilat bitsin. Ut jireb. Takekwerik in li chukwa. Ut chukwa kwilaesh. Rikin linyos ut yos kwilaesh. Koolish María Magdala utkoshtire bish solom li Jesús nakiriru li qaqwa koshtiach kuichish khoneli kikihe kresh ban Ratin likakwa Inekilika pasatyo kosa